يا من يرى مد البعوض جناحها O hadisi je to. Ando Ibn Hatab prenosini per radiallahu anhuma. Shuyum e Allahe se pengamere sallallahu alaihi ve sellem sarpenja odelijata ne save nijeteja čereja i svako ne se pripadini savo nijeti hinore. Pa kuka čerelo hađ zbog Allaheso heme pegamereso sallallahu alaihi ve sellem. Pa kad čerelo hađ zbog Allah mu pegameri. A kaso hađ kao vol zbog te dobini a kaledunja jake šukaripe ili te šajte venčini pe da je kađuvlja oleso hađ kao vol odoleso. O hadisi dujto. Ando Umera radijallahu anhu prenosini pe. Jek dive beštijam ko Allaheso poslaniko sallallahu alaihi ve sellem. Kad pojavi salo manuš, jako parneše ja, hem jako kalebala. Koroleste na primeti salo nisa o trago i piri basu. Hem niko amenda na penjar džale. Beštijako poslaniko. Čiđape čanga uzalole se čanga. Čiđape vasta korole se vasta. Steginja hempenja. O Muhammed, motuma je sojo islam. O Rasuli sallallahu alaihi ve sellem vačerđa. O islami tano te svedoči ne dana na vrdevel osim Allah. Hem kao Muhammed je Allah su poslaniko. Hem te klanine o namazi. Te de zekati. Te postine o Ramazani. Te džako hađ. Ako je sit mogućnost, te čerodova. Opinja, čači peva čerđan. Amen čudi salam. Vačerđa ashabija. Počelale, hem potvrdinile se so vačerđa. Hem vačerđa, vačer moje sojo imani. Openga miri vačerđa. Te veruj neko Allah. Ole sere melekija, ano Allahe se objave, kole se poslanikja, ko posledno dive, hem te verujne ano leso, kaderi, određenje, ošukar, hemološno. Penja, čači peva čerđan. O penja, motomaj, ando insan, so insani, Openga miri vačerđa. Te robujne Allahe se subhanahu wa ta'ala sarki dikeale. Jer ako tu na dikeole, čačov tu dikela. Vačerđa. Moto majan do vreme kiameteso. Openga miri vačerđa. Olestar opučlona džanela više kolestar kova so pučela. Penja. Moto majan do kijamete se znakije. Vačerđa, kede daj bijani pe gospodarica, ked kadi čono preper nange, ked kadi kene čobanen takmičine na peko kačevo pouče zgrade. Pađelo se, a mea čilumu zbunimo. Openga meri vačerđa sallallahu alaihi ve sellem. O Omer, Janeli ko hino do vas opučlja. Me pejmo Allah subhanahu wa ta'ala hemoleso poslaniku sallallahu alaihi ve sellem najbolje džanena. Vačerđa čačeovi hino Džibril alaihi selam alo te si kavitu men tumari vera.
O hadisi trito. Ando Omer ibn Hatab radijallahu anhu prenosi një pedavaçër gja. Shujmë Allahe se poslaniko sallallahu aleyhi ve sellem sarva qërgja. O Islam, qërdo ko panç stubia. Të se do qine ka nane a vërdevelo si mu Allah, em të se do qine ka Muhamedi Allahe so poslaniko. Të klanini po namazi, të dhe zekati, të gjako haqiluko, em të postini po Ramazani. O hadisi shtartë. Ando ibn Mesud radijallahu anhu prenosi një pedavaçër gja. Qa që svako të mendar formirini pa në pere da jako, saranda dive, sare kapka. Pa ovela slično dole periodese, žvakača. Pa posle ovela grutka, slično dole periodese. Pa posle bičali pelese meleko, pa pudelano leste duša, hem propisini polese štar buča, pisini pelese nafaka, oj gjeli, o meribe, o buča. Hem pisini pelese dalikovol bahtalo ili bi bahtalo. Wallahi kaj uz Allah suna neva devel. Gjiko tu menda ka qerelo delja, saro manusha, ando gjeheneti. Gjina ovela arshin mashkaroleste, hemo gjeheneti. Pa kavël si gatele si knjiga, hem ka nastavini të qerelo buqa, e gjehenemes, hem ka krulla një jak. A neko tu menda ka qerelo deli e manushenge andi jak. Gjina ovelo mashkaroleste heme jak, samo arshin. Pa kavël si gatele si knjiga, hem ka qerelo deli e manushenge, ando gjeheneti. Hem ka krull, analesta. شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع شكرا لما O hadisi pançto. Andi Aisha radijallahu anhu prenosi një pe dava qërgja e Allahe so poslaniko sallallahu aleyhi ve sellem. Ko qivela izmislini ne vodi so, ko akia mari vera, odova sonane andolat, odovatano fordimo. Ako jek hadisi vaçerio muslim, ko ka qerel diso sonane amendar, odovatano fordimo.